No tšau, oleme tulnud Soome Kokkolasse. Ürituse nimi on Veneetsia drifting, kus käisime ka eelmine aasta ja kuna üritus meile eelmine aasta meeldis, siis otsustasime tulla ka see aasta tagasi. Eelmisest etapist Rootsis, siis kuna meil plokikaane tihend andis alla, siis selleks Soome etapiks sai uus plokikaane tihend, plokk ja plokikaas käisid lihvimises, mootor läks uuesti kokku, panime peale, tekkisid mõned tõrked. Kuna me läksime uuesti ka dünosse seadistama, siis ka seal tulid mõned sellised ongelmad välja, aga ei midagi hullu, saime kõikidest vigadest jagu ja saime auto seadistatud. Nüüd oleme siin, ootame siin, nüüd hakkavad treeningringid, rada on täpselt samasugune nagu eelmine aasta. Ilm on ka siukene, et kas tuleb või ei tule vihma, et siuke kahtlane, aga muus osas ma arvan, et siukene hea trenn ka enne Riia Mastersi etappi, nii et vaatame, kuidas läheb. Treeningringe saime teha siin, ma arvan, siukene 8–9 ringi. Ühes treeningringis läks pool telg läks katki. Ise lasid lahti lihtsalt seina? Ei midagi juhtus. Sillaga või? Midagi mingi paukal. Hullult libedaks läks üks pool. Jäigi nagu libisema. Teise käigu siduripaukudega juba suudad selle poolteele ära lõhkuda. See peab olema varem mingi vana vigastus all. Saime kõrvalt boksis soomlaselt Juha Rintanilt, saime uue. Plug and play see. Ots läheb välja veits tummisem ka, teistsugune veits. On jah? Siit käib maha see. See planš on seal küljes, vaata. See, mis siin praegu küljes on. Sama ots isegi vist. Siit tuleb lasta need poldid lahti, siis saad selle planši kätte, sa ei peaks istuma sinna. See on nii-öelda terve, ainult sepakatükid on siis laiali, jah. Kui see istuks plug and play, ma paneks selle külge ja see võikski siia vahetada on muidugi lihtne. Ei, no ma saan aru, jaa, aga ma mõtlen, et kui see praegu läks, siis on Riiga vaja niikuinii meil varu. Kui sul läheb üks pool puruks, siis ta läheb laksust teise poole siukse pinge peale, et teame, millal see... See tähendab seda, et siis sa peaksid selle ostma talt ära ja ühe uue otsa ja tegema endale korda. Et siis on uue otsa hind ja siis on ots ka... Siis jääks see lihtsalt varusse, millele sa uue otsa paned. Jah, ma pean põhimõtteliselt selle ja uue otsa. Ja siis sul on olemas üks tagavara otsa. On üks tagavara. Muu kõik on siiamaani ilusti hästi toiminud, vastu pidanud ja hakkavad kvalifikatsioonid, et trenniringid olid ka siuke algus oli, kuna rada on suhteliselt sama, mis eelmine aasta või õigemini ongi, aga siis joon ja mõned kohad on natukene seal muudetud. Et üks kurv on siukene, kus minu arust see sujuvus ei ole nagu kõige parem, aga iga ringiga saime selle ka paremaks ja tunde kätte. Ja mis siin võistlusel veel otsustati, et tehakse 3 kvalifikatsiooniringi, et siukest asja pole ennem olnud, aga vaatame, kuidas siis kvalifikatsioonides läheb. Kaks 3 meetrit keris välja, aga seal on see kast on ju täiesti nagu lõpuni välja. Võib-olla sellepärast sa lähed alasse, kus teised sõitjad ei käi ja siis seal on seda sodi. Ma ei tea, kuidagi hästi libedaks läks, viskas nagu täitsa tühja koha pealt, viskas alt ära. Aga ta oli väljaspool, kui teised on ka käinud või seda sai panna? Ta oli nii ääres, et seal ei käia keegi. Siis on sodi peal ja sa lihtsalt saad sodi peale. Võimalik. Sa ei olegi selle rehvi sisse töötanud ala peal, seal ongi teistmoodi siis käitub see.
no nüüd lähed uuesti sinna. Ei kurat, muidu oli jumala. Aga lõpus jah, keris välja sul. Okei, siis ma natuke seal lasen lihtsalt. Jalapiduriga mängida. Esimene kvalifikatsioon saime 64 punkti ja tegelikult oli väga hea läbimine. Ainukene viga, mis me tegime, oli siis outside zone 5, kus me läksime seina äärde ja algus oli väga hea, aga kuidagi jõle libedaks läks, viskas tagaotsa alt ära, et me pärast arvasime, et ilmselt seal oli siis kogunenud kummipuru, mis sinna peale satud, siis põhimõtteliselt läheb väga libedaks. Midagi hullu ei juhtunud, viskas suurema nurga peale, korra läksime trajektoorist välja, saime uuesti tagasi. Teises hinnatavas saime 84 punkti, oli siukene rohkem seifim ja viimane ring oli, kuna ma teadsin, et 84 on juba piisav, et saada edasi võistlema. Andsin natukene vunki juurde ja saime lõpptulemuseks 91 punkti, mis on täitsa arvestatav tulemus. Sellega saime teise koha. Viimaselt sain juba vähe rohkem minna ka. Oli näha. Oli, on ju. Ma ise tunnen ka kohe roolis. Paned igal pool on suhteliselt kuldrottad. Kui siin viimase, või tähendab outside zone 5 seina ääres see pikk betoon. Oleks ma ühe korra seal jätnud korrigeerimata, oleks juba veel parem. Siin korrigeerisin. Muidu oli jumala hea. See viimane betoon, sa läksid palju väiksema nurga ja sa läksid lõpuni kerisid ära. Sinna muidugi on hästi paljud väga agressiivsed. Panevad betooni sisse, et seal tuleb natukene nagu ette vastutada. Aga jah, kui see oleks okei, on tahaks palju rohkem. Ei, see on vahane küll. Minust liider on praegu Black Smoke. Ja 98. Saavad ma arvan tegema. Kui on juba, mail on juba 90 pluss, siis võib nagu rahule jääda. Siis on juba nagu hea. Tulime siis võistluste vahel meie ühe hea toetaja Gearmotivi juurde. Avavad uksed näitavad meile, millega nad siin igapäevaselt tegelevad, kuidas valmivad käigukastid. Nii et lähme vaatame siit uksest sisse ja näeme siis, kuidas käigukastid valmivad. Yeah, so we manufacture dogbox transmissions here in Gearmotive. Basically, we have there the materials in the shelf. We cut the materials and then we proceed to different machines in the area. We have lattice, CNC and manual lattice here. We have gear hoppers to make the tooth and splines for the shafts. We have own heat treatment facilities, which is... So the thermal treatment is also inside? Yes, and that's very big advantage. Are you developing your own housings also, or not yet? We have something coming up. Because there's, like, if you don't have housing, you have gears, but you know housing, yeah, you can't sell yeah. basically. Of course, we can just sell the gear set. So customers who have the boxes, they can install them, or our resellers around the world can install the gears. So there are many machines around, just like regular washing machines and surface treatment machines here. Some boxes waiting to get assembled. Then cutting machines, one there and one there. And have you ever thought to use a bigger housing? Like a 3-liter housing. In Estonia, some drivers have asked, like, why don't not just you, but like, why don't they make in the bigger housing? Yeah, the GS5, GS6 models. But then I heard from the makers that if the gear sets and everything is going too big, it's heavy and it will destroy itself. But I'm not sure if yeah, I'm not sure either if all that is proper, but yeah, but you can of course always make light gear set also inside there. But I think one problem is also that there are GS5, GS6 and 2 GS6 models. So there are 3 different models. Which one would you then take? Okay. So it's hard to decide, and
this one is still the cheapest housing to find, and there are adapters available, and it's smallest, and it's bolt-on for E36 models and many others as well. So it's good option from that point of view. Our gearset design it's patented. We have European-wide patent on it. It relates to reverse gearing. It doesn't sound very fancy when I say that we have a patent on reverse gear. What do you do with the reverse gear on the rally or racing box? By new reverse gear design, we have been able to remove one of the gears from the countershaft. Basically, we have removed the reverse gear from the countershaft, and we have manufactured the reverse gearing with different method. So this how we have wider gears. Space. Yeah, more space for the actual driving gears. So actually the reverse gear is quite remarkable from that point of view. And that's also the reason why the reverse gear is quite noisy. Noisy, yeah. And also the gearset itself is more noisier than with others. For example, if you break one gear set, you're selling only one piece only. Yeah, any piece, gears, stock rings, or the full gears. Here we have the original 10 spline version from BMW box, and one with the more splines. This one is much stronger than this version. But which one is, who is using this one? It's used in, for example, in the Mercedes clutches, and some USA-based NASCAR clutches use this spline. So in the Finland there is no gearboxes for sale because you have bought everything, or what do you kind mean? of old used ones. You have bought everything what's on the same. Yeah, we have tried, and I've tried to say to Oliver as well. I was asking. Buy all that you can find. I was actually asking from two Facebook groups, like the drift drivers, like if someone has, but broken one. But they offered me, I think it's from E46 2-liter diesel. They're using these ones, but I think they're different a little bit. Yeah. Well, they can work. Well, here we have one of the gears. It's a little bit older model, but it's basically the same. So here the black shaft here, it's stock shaft, and of course the bearings that are here, they are the stock parts, but all the other parts, they are made here. For example, these shifter parts, they have gone through maybe 20 different variations until we have came to this design. Are you welding those here also? Yeah. In-house? Yeah. But for example, if someone buys just a gear set, you can pretty much fit it in yourself. Yeah, it's possible. Of course, we try to get the gear sets installed by our resellers because they know how to do it. And if you install it yourself, we cannot give that good warranty, of course. You always need to do some like minor modifications. Yeah, seaming work and things like that to get. Because this is totally different part, basically, that's in the original. Yeah. When we have checked the Oliver's box, it was in a very good condition, so you use it properly. Well, I'm trying to shift as less as I can. Like for here example, also I'm putting the differential ratio that I don't have to like all the time shift the gears. Yeah. So here as well, I'm on the straight. I go from first to second, and the whole lap I'm using the second. Okay. Yeah, and I noticed no you point were using for 5 gears, only 2 gears. Yeah, and no point for using sequentials. Yeah. And actually, this one is really good. I like the second and the third position because on the track so far we have used is only the second and third one, and I have the shifter. I can lock the fourth and the fifth one. Yeah. So it's like no bending. It's up and down, same as sequential pretty much. Yeah, it is. But the grip, it's insane. Yeah, like in the Austria, for example. Yeah, like there's so much heat outside, especially on the Sweden we had. Okay, we didn't get to drive that much at the end of the day,
but there was even more heat. Okay. And like the grip, the heat, you can actually in the car you can feel it's so heavy for the car for all the parts. Yeah. And not a single issue, nothing. So I would be really interested to see after the season what's going on inside. Yeah, how it looks like. Yeah, it will be interesting to see. Well, time for a beer and we don't have any gifts for you and you don't have any gifts. No, we don't. We have. Actually have. Oh, Yeah. Oh. then you need to have gift. I didn't know there was two of you. I give you the cup and you are M size maybe? Yeah, something like that. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. I think Oliver will probably get the new cap once we get them in stock again. I really like this one. Yeah. It's like I wear it all the time. Yeah, I've seen it. And it's like for my head, it's so perfect fit. Yeah. Like I think we have also Kati also likes that. we have also caps, but this one is better for my head. Okay, so we're gonna start driving back. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah, that's well. It was nice to meet you. Täna on meil käes siis võistluspäev. Hommikud algasid tandemi koosolekuga ja peale seda saime teha siin tandemi trenni omajagu. Saime teha nii eessõite kui tagasõite erinevate vastaste vastu ja kuna siin on ka nüüd nii-öelda streeti ja semipro autosid, et siis osad on kindlasti kõvasti aeglasemad, sõidavad nad tänavarefiga, kitsama refiga, et kindlasti on selliste taga on kindlasti raske sõita, aga peab ka seda oskama teha. Esimene vastane nüüd tandemi puus tuleb meil vasta naaberboksis olev soomlane, kes sõidab Mersuga või siis siin on üks Nissan S13, ma nimesi hetkel peast ei tea, aga nemad lähevad top 32 vastamisi, sealt selgub siis meile top 16 sõitja. Enne seda on veel meil paraad, kus siis sõitjaid tutvustatakse ja peale seda siis algavadki top 16 sõidud, et siis vaatame, kelle me esimesena vastaseks saame ja hakkame sealt vaikselt edasi minema. Ühesõnaga, esimeseks vastaseks saime me naaberboksis oleva Mersu ja kuna kvalifikatsiooni tulemus oli meil varem, siis alustasime meie tandemvõistlus siis lead driverina ja suutsime läbida kuskil pool ringi, kuni käis päris korralik litakas. Ja selgus kohe tõsiasi, et Kardaan andis saba. Pojilla on varmasti työvuoroja. Saatana! Kuradi vigadest! Perkeles! Saatana! So you have now also something to do before Riga. Every fucking time. I feel you. Peame uue muffi laensi. See ei ole muffi viga, see on Kardaani viga. Aga eile ju nad rääkisid, et äkki saame need otsad. Ja see ots ongi. Põhiline see ju harkna kolme. Ja äkki nad teevad, siis keevitame külge. Siis Kardaani flants, mis nüüd hilisemal vaatlusel on. Kardaani flants on igatepidi kõver. See ühtlasi rikkus ära Kardaani muffi, mis on täiesti sodi. Ja tegi ka käigukasti ühele kinnitusele liiga. Shifter läks katki ja Kardaani tunnel sai ka pihta. Kastiga õnneks midagi hullu ei ole, sealt jooksis õli välja, kuna tagumine korpus sai liiga.
See on juba meil kilesse pakitud, saadame siia kõrvale keermotiivi, saame latiks uuesti selle korda, paneme alla ja peame ka muus osas ilmselt kardaani flantsi tugevamaks tegema mingi parema materjaliga, et kuna grippe on nii palju, siis hakkab see väänama kõiki vedavaid osi, et hetkel oli kardaani flants nõrgim lüli. Oota, sul on see asi on case, toon muksi ja ma näitan, mis sul veel valesti on. Ei ole, sa mõtled poldid on valet poolt või? Vale pikkusega. Polt on vale pikkusega. See polt peab olema nii pikk, et see osa, mis on siis sile osa, see läheb siit läbi ja läheb siit ka läbi. Ta ei saa nii kaugele minna? Saab. Peab olema 10 milli pikemaga. Kui ma lükkan selle siit läbi, siis see keerme osa on kõige nõrgem koht selle poldi. See, kus keere algab. Siit on nõrk koht. See sama sile koht peab olema siit ka läbi. Ehk ta mitte niimoodi ei lõppe ära, vaid ta lõpeb niimoodi lõpeb ära. Siis ta toetab selle siin. Praegu ta on toetanud vaata keerme siia vastu. Siis see jätabki talle rohkem seda lõhkumisruumi. Ega midagi, siit meie Soome üritus lõppes. Nüüd meil on 2 nädalat aega, 1,5 nädalat tegelikult isegi aega, et valmistuda Riiaks. Hetkeplaanid oleks teha ühesõnaga uus kast, kardaan, shifter, tahame veel tegelikult teha uue kollektori, paneme uue turbo, uue wastegate'i, lähme dünosse, proovime, äkki saame uue turbo ja uue kollektoriga natukene altotsa paremaks. Ja ühesõnaga, ega ei olegi midagi, tegemist on palju, proovime võimalikult hästi Riiaks, Mastersiks ette valmistada, nii et hoiame teid kursis. Näeme järgmine kord. Tšau!